Kajing keren baka United Democratic Party UDP Klayarap ya National People Party NPP hak election jitom ikmat siteng samoy sa ying dorbar thawain kajalla na maurum kadang konsensi hau benai naiweng araja arpwe tang namar batieng yo job ka seng kongres klami hak jelang penskam nongkit kam ka UDP maurum kadang sarkil hak akat arterik nailar arja arpar kum kajing penkreapat ya election jitom ikmat sa ying dorbar thawain kajalla haus nam araja arpulai la penskam ya kinongkit kam ka sarkil daun nongilam bakmat ka UDP Central Executive Committee bakan Yu Dr. Jimino Motho, Secretary Kakongpreti Karpongru, President ka UDP Women's Wing, uba rengkat lendam MDC bat President Youth Wing UDP East Castles na lor giwepan. Ya kakam President ka UDP Mall keng Circle Labenset hau Dr. OS Jerwa, ya kakam Secretary hau ba Abot Bor Nongklau, kat bay kakam Vice President Labenset hau ba Mihun Lingdo, pat uba Ike Walang na lor giwepan. Wat la ka jingikren ka pasay kampat dan day lapau pat hau Dr. OS Jerwa unde ukertong ke parti na katay konsensi hak election banwan ban ay reng persya uba peniat sing CM ubadai nak NPP. Lalu Presiden bagi Lajit Mai Dr. Jerwa rengkat bagi Niki Ramba di sana bagi rengkat bagi Niki Kepor belah Sajid dalam hal Niki Parti UDP Jongi Nangeram Morning Nangeram Morning Constituency. Yang meladani kuapan berklan ya kani ke distrik Batumai ngidangkam banwachwa ya kibriu kibadon hak kani ke parti UDP nado kitu kipor kibamanchwa nampak kani ke parti kejongi ka kibabun kita saman sakma shani bacatai dihrai kitu kibadeki hardcore jong ke parti UDP kejongi kita ne haduk kini kisni berkipor kibamantah but swotna hangani gasini bagi yo man scam ya kene ke UDP mauran next circle but hadir mengelayo man scam ya kene ke UDP mauran next circle ya ke jingelang jong ke district Batmairu ke Benkentu ya ke Nongkrem constituency ke Benkentu ya ke Mokonro constituency ngisayo saboy ke jingelang ke Bakhamhe ha ke bang nginyelumlang ya kene ke Paipa nak kini kita lagi konstituensi bagi yo hak kita kasih ban ay yang tertentu ke Batumai jom kini ke distrik ke Batumai jom ke seng UDP house nem one araja arpulai means to say you candidate nak kini ke konstituensi ngambil kam menong yang tertentu ngiye hak kita start jom kini ke body ke Batumai ke Bamenta nama kadang ke prosedur kadang ke proses nak kalian ke parti yang mengijir yang kandidat kawan nak circle kawan nak distrik bat khadu ke state election committee yang saai yang gerai dengan ini akhirnya start jongi Dr. Jerwa ke tembon ke jongi bat bilang baro bat nang kampen klanjisho ya ke parti ke jongi nak menginyo yang jingjok jong kandidat ubangin sei nak kene konstituensi mauran kene pihak mana minta kalau dia ke puan lagi bagi bersama jam ya kene ke seluruh juga bom tetapi mereka election isnya nama siapa pada datra saya buku nak pergi ke mau isnya menjadi kawan yo kawan dan boleh kapal sama boleh kalau kalau tak boleh sama kita akan disaksi dengan jadi nosok kita melakukan posisi layan ini Islam kalau ada desa sedang ada wajib sedihan ini untuk melakukan sesuatu kita yang mau melakukan ini gua kadang dari kedua dari sepi kamu kali kedua pada saat ada apa yang jauh seperti kongres kendek ada kendala menurut kata itu khususnya ada aku one election state semua kamu punya kasus
Kau juga tiada ni istilah. Dan juga betul tiada. Jika sombong dengan apa yang berhasil buat nanti siang balik sungsut dia. One election by election di kumula lampat buat jenuh atau doktor jenuh sana. Wah, nak sen di lapisan yang berarti NPP. Tikitan dia masih pakai parti NPP di bawah yang gotong NPP. Sebelum san untuk jenuh ada, sebelum sebelum belajar. Kemudian tentang apa yang saya ada aturan. Tetapi bahawa parti UDP kena guna pencak aturan parti UDP kena guna parti kepada rem yang tak NPP. Dia betul pegang.